بەڵێ بەڕێزان وەکو لە پەیامەکەی ڕەوەندی کوردیش داهاتبوو گەلی کورد 40 ملیۆن کەسە گەورەترین نەتەوەیە بەڵام دەوڵەتی نییە بەتونترین شێوە لە وڵاتانی تورکیا، ئێران، سووریا، عێراق دەچەوسێنرێنەوە. ئەمەش وای کردووە خەڵکانێکی زۆر لە کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان پەنا بۆ وڵاتانی ئەوروپا ببن و لە ناویشیاندا وڵاتێکی وەکو فەرەنسا کە خاوەنی شۆڕشی فەرەنسا و مافەکانی مرۆڤە، بەڵام لەوێش هەست بە ئامان ناکەن، دەکوژێن هێرش دەکرێتە سەریان. هۆکاری ئەمە چییە؟ کە ئەی چ بکرێ بۆ ئەوەی کورد لە ئەوروپا و بە دیاریکراویش لە فەرەنسا بپارێزرێ. ئێمە میوانێکمان هەیە لەگەڵ میوانەکەمان قسەی زیاتر لەسەرم بابەت دەکەین. میوانەکەمان زۆر بەڕێز ساڵح ئاکین شارەزا لە کاروباری فەرەنسا لە شاری ڕوان لە فەرەنساوە لەگەڵماندایە. بەڕێزاکین شەوتان باش، گەلێک سپاس بۆ بەشداریکردنتان لەگەڵمان لەم گەشتەی هەواڵەکانی کوردستان 24. چاکە فەرەنسا وڵاتی شۆڕشی فەرەنسا، وڵاتی ئازادیەکان و مافی مرۆڤە، کوردێکی زۆریش لە فەرەنسا دەژین. هۆکار چییە بەڕای تۆ؟ هێرش دەکرێتە سەر کورد، ئەمە یەکەم جار نییە، دووەم جار و سێهەم جار نییە. کورد لەوێش هەست بە ئەمان ناکات، کەواتە حکوومەتی فەرەنسی دەبێت چ بکات بۆ پارێزگاریکردن لە کورد؟ بەێ مەسەلە پچێک تەبلێ هەبە ji bo wî divê em encamê lêpirsînên ku polîs û dadgeh dest pêkirine em encamê yüksek din. Yani ji bo çi ev kujer êrişên komeleyên Kurd kiriye. Lê tiştekî din jî divê bêgotin Fransa gelek heta niha gelek yarbetiyê gelê Kurdistanê kiriye ji salê 1960 ta êsta ji hem alê aborî hem alê siyasî hem jî alê askerî divê em viyanê jî ji bîr nekin. Yani ev meselê ku sê çar roj berê Parîsê qewimî divê piştgiriya Fransa ku bi salan e bi gelê Kurd dike viyanê ji bîr nekin. زۆر باشە کاک ساڵح، ئەمڕۆ ماریا زاخەرۆڤ گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە وەڵامی پرسیارێکی پەیامنێری کوردستان 24 دەڵێ سەرهەڵدانەوەی توندڕەوی و نیو نازیزم بە تایبەتی لە فەرەنسا هۆکاری سەرەکی ئەم هێرشانن. ئێوە دەڵێن چی؟ Ez taxmin dikim Rûsya ne di rewşekî baş de ku dersê tekoşîna hemberê nazî û ya jî nijadperestiyê bide ji ber ku îro em êrişê welatekî serbixwe û azad dike û bi armancê ku dibe em naziyan ji hikûmeta Ukrayna bavêjin. Ev ya rastî ewke yani Rûsya em divê guh nedin bertekên Rûsya. Lê rastiyek din heye ku li Fransa hinek grûbên nijadperest hene û hinek jî nêzîkê naziyan e. Ev ya rastiyek e. Lê divê mirov ji bîr neke yani îro li Fransa 7 milyon biyanî hene, 7 milyon koçber hene ku li Fransa kar dikin. Yani sedî 10 nüfusê Fransa ji koçberan ji biyaniyan pêk tê. û ev ji mêj ve Fransa gelek biyaniyan koçberan pêşwazî dike ji ber ekonomiya Fransa, endüstriya Fransa bê koçberan nikare bimeşe. Li layê din ewkene yani hinek siyaset mesela partiya Marine Le Pen hene, hinek grup partiyên rast hene ya jî tunde rast banan dixwazin pirsgirêkê biyaniyan ji bo armancê xwe siyasî bikarbîn. Lê di rastiyê xwe de ekonomiya Fransa, aboriya Fransa bê biyaniyan, bê koçberan nikare bimeşe. زۆر باشە کاک ساڵح، با بێمەوە سەر ڕەوەندی کوردی. بۆ خۆ دەزانی کورد لە تەواوی ئەوروپا یەکێکن لەو ڕەوەندانەی کە کار دەکەن و هیچ جۆرە توندوتیژیەکیشیان لێ نەکەوتۆتەوە. کەواتە ئەوەی ئەرچی ڕەوەندی کوردیە ئێستا لە فەرەنسا بە تایبەتی لە فەرەنسا دەبێت کورد چ بکات؟ بۆ خۆ دەزانی ئێوەش ئاماژەتان پێکرد فەرەنسا یەک لەو وڵاتانەیە کە پشتیوانێکی گەورە و بەهێزی گەلی کوردستانە، کەواتە دەبێت ڕەوەندی کوردی چ بکات لەوێ؟ Belê rewanda Kurd yan diasporayê Kurd li Fransa û gelek welatê din jî pir aktiv in û çalak in. Piştî kujera Parîsê qewimî bi dîtina min divê Kurd berê xwe bidane berpirsiyarên
piştî van kuştina yani ki nîşan didan mesela gotin devleta Türkiye vê Fransiyê berê wî daye Pêlêstina ya jî piştî van kuştinan Tirkiye heye ya jî welatekî din. Ciyê ku Kurd berê xwe bidin van welatan û wan ji xwe bikin armanc rabûn li Parîsê roja şemiyê gelek bertekek zaftûn. Yani wekî ku Fransa vê kuştinê organize kiribe tiştî wisa derket olê di rastiyê xwe de jî ne rast e. Yani Fransa tu car ne bi dilê wî ye ku li ser erdê xwe û li paytexta wekî Parîs yani welatê mehfê mirovî û welatê belê Fransa tu car ne bi dilê wî ye ku li ser erdê ku jerên terorîzmê tiştê wisa çêbe. زۆر باشە کاک ساڵح دوا پرسیار ئەگەر بە کورتیش وەڵام دەیتەوە من سوپاست دەکەم ئەگەرچی هێشتا لێکۆڵینەوەکان کۆتاییان نەهاتووە بەڵام هەندێک هەواڵ بە جۆرەی هەندێک لێکدانەوە دەڵێن ئەو کەسە فەرەنسیە لەوە دەچێ لەلایەن دەوڵەتێکی بیانیەوە بە کرێ گیرابێت بۆ خۆدەزانی پارە هەموو شتێک دەکا بۆ ئەوەی هێرش بکاتە سەر ناوەندی ئەحمەد کایە و ئەو کوردانە بکوژێ تا چەند ئێوە لەگەڵ ئەمەدان تا ئێستا تو ئەنجامێکی زەلال نینە یانێ ku bi rastî dewletek em binav nekin ya jî rêxistnek din bi vî Fransiyê William Malê navê wî îro eşkere bû pêlêstibin pere dabûne ya jî wî xapandibin yani bi awayek berê wî dabin Kurda tu ewkik tune loma jî dozgerê Parîs kiryarê terorîzmê ta êsta nedaye berxwe yani di vê lêpirsînê de lê nayê wî wateyê ku di pêvejoyê vê lêpirsînê de ev kiryarên terorîstî dîsa yani ku delîl hebin ku hinek bêjin di vê encamê de bigîjin wî qenatê ku bi rastî ewkek armancê siyasî piştî vî kuştinê de heye wê demê bêguman Fransa be dozger bin parêzerên malbatên van Kurdên ku hatin şehîd kirin bin têkar bin belê. زۆر باشە زۆر بەڕێز ساڵح ئاکین شارەزا لە کاروباری فەرەنسا لە شاری ڕوانەوە لەگەڵمان بووی گەلێک سوپاس بۆ بەشداریکردنتان لەگەڵمان سوپاس بۆ ئێوە شەوتان باش.